Gukindirwo ta muthuri wa ruriri rwa Keiyo nikio kiambiriria kia Buzeki gia kwinora niguo akorwo na uge munene kaunti-ini ya Uasin Gishu na akorwo na kanya kega ga kuiyukia wathani kuma kuri gavana wa riu Jackson Mandago. And I am equal to the task, na mimi sasa nitasukuma agenda ikianzia huku Keiyo nikiungana na community yote ya Wakalenjin na Wakenya wale wengine wote. Itua riake ria guthamira kiama kia Chama Cha Mashinani, Athuri aya maugite mena mwihoko nigiguciara matunda magutigirira gicigo giki kiri na mutongoria maiganire nake. Tumepea support yetu, tunamuunga yeye mkono kwa dhati sababu awe kinara wetu. Enda mahali unaenda, sisi tuko nyuma yako. Na ile kitu sisi tunataka maendeleo. Buzeki uria wari murata wa hakuhe wa munini wa President William Ruto atiganirie kiama kia Jubilee akiuga nikiari na muthutukanio na ndaiganire na utongoria wa kiama kiu. Lakini tunashangaa Uasin Gishu wengine wanatugawa hata kwa sub-tribes. Sisi tukiwa community yetu ya Wakeiyo, we are beyond that. Igogona ria kunegera Buzeki muthegi wa gutongoria ruriri rwa Keiyo riratafaneirio mwena wa Kaptagat kaunti-ini ya Uasin Gishu. Girifotera Inoro TV Jitago Gathoni Wajehia.